Kendang tang kirim ke Trenggalek. Kayu nangka, kulit kebo, janget, so cincin dobel. Arto Gallery Production. Sing paling penak dadi sopir prauto, nek oleh muatan gak pisan gak pindho. Duwike akeh dasar jom duwe tuku, mulane bojone sampe kliwat loro. Siji maneh barek sopir taksi, pacare angkot tapi di ati-ati, nyambut kesedina pikire merdidi, kayane gak cukup bojone diseneni. Lah nek aku no pasar putat, aku dodol jeruk karo buah apokat. Budalku esuk mulihku jam 4 direwangi bojoku dodolan donat. Bojoku pancen ya duwe donat, mindur-mindur kaya buah tomat. Tak sawang sangar akati yo hebat, rupane ireng semu-semu soklat. Donate bojoku pancen yo nyoto, sing digawe glepung beras Jawa. Gurih kenyil-kenyil nek tak rasakno sebab donate bojoku bolongane gak patek ombo. Cekap semanten telur piatur kula menawi kula lepat nyuwun lele cak sukata kesenian Jawa aja dilek. Niki Mas baru jadi. Oh, niki cek tang dukur nih Mas. Loh. Cek tang dukur suarane. Soe double pemi. Suara kendang trong ini guys, ini pesanan orang ini guys. Ini wangkisannya belum turun, bisa dilihat loh, masih tinggi ini guys. Terus sohnya double, nah ini sohnya double. Terus ini jangat guys, suaranya masih di atas, sudah kencang ini guys. Loh, ini masih di atas, tapi sudah kencang. Oh, sering. Dari suaranya sudah sering guys. Dari suaranya saja sudah sering.
Siap, matur suwun, sudah order di Arto Galeri Production. Langsung kita terbangkan ke yang pesan. Matur suwun. Bojoku pancen ya duwe donat. Mindur-mindur kaya buah tomat. Tak sawang sangar, akati yo hebat. Rupane ireng, semu-semu soklat. Donate bojoku pancen ya nyata. Sing digawe glepung beras Jawa. Gurih kenyil-kenyil nek tak rasakno sebab donate bojoku golongane gak patek ombo. Sikap semanten telur piatur kula menawi kula lepat nyuwun sewu.